Tafliad i Aberystwyth, Rhys Davies. Gyms yn eich hyn gybellar at John Owen yn unig. Gwaith da gan yr amddiffynwr ffôn. Allan i Bradford. Digon amser ganddo i groesi yn gwneud hynny. Jonathan Evans o arbediad gwych gan John Rushton yn y gôl. Wel, croesiad dda gan Bradford. Evans yn hedfan lawr a Rushton yn arbed. Tafliad Bradley i Nash. Yn ôl i Bradley, ond mae heibio Franklin. Lot rhy hawdd. Codi ben tuag at Weaver o arbediad da gan Roberts. Davies i glirio ryw hanner clirio. Bradley o sgil da yn taro. Rhys Davies, ydy hwnna'n gic o'r sbotyn. Mae Neil Gibson yn siŵr ei bod si. Ond ydy'r dyfarnwr, diolch isio gwybod. Arbediad da gan Roberts. A'r bel yn taro Davies. Y bel yn hir ac yn uchel. Gyms, rhyw hanner clirio. Owen o cyffyriad gwych i lwybr Franklin. Mae'na gyfle fan hyn! Franklin, mi o hwnna'n gyfle gwych i roed Aberystwyth ar y blaen. Falle bod presenoldeb Nash wedi bod yn ddigon, ond mi ddylia fo bod wedi gwneud y well. Tafliad i Aberystwyth. Meher yn ôl tuag at Eimis. Bradford yn cael ei droed i fewn. Eimis, mae hwnna'n dacl fler. Mae'r fainc tu ôl iddo fo'n Lloerig. Mae'na ffrwgwd rhwng y chwaraewyr. A mae Bryn Markham Jones y dyfarnwr yn dangos y cerdyn coch i Josh Eimis. Wel, hat-trick nos o wrth cerdyn coch heddiw wedi bod yn dipyn o wsos i Eimis. Ond dos na'm dwywaith, mi oedd na'n dacl ofnadwy o hwyr a'r penderfyniad cywir gan y dyfarnwr. Cernys yna, o to rwyd yn unig, a Rushton yn gwylio hon ar holl ffordd, a mae 10 y Flint yn parhau i sefyll yn gadarn yn yr ail hanner yma. Cornel arall i Aberystwyth. Edwards yn eich hi, Franklin cyfle i ddychwelyd y bel. A dyna mae'n neud. O Weaver, dyma peniad gorau Owen! O ar y foli! Yn syth tuag at Rushton, o falle doedd ddim y foli oran y byd gan John Owen, ond mi o Rushton yn gorod ei harbad i, a dyna, a wnaeth y gol geidwad. Fe rhaid i fi ddweud, da ni siomedig. 45 munud o basically efo chwarae'n erbyn 10-1. Dwi'n mynd deud, gathon ni dechrau da, gathon ni ddechrau canolbwyntio i reid y bel yn y bocs, methu yn y ddau chances da yn y hanner gyntaf. Blaw, ia, siomedig, dim heb i cymryd y 3 points. I'm immensely proud of the players today because it was difficult set of circumstances and they could have taken the easy option out today and, looked for an excuse that they had a man sent off early and things weren't quite going from within the game, but they didn't, and we are really, really fighting as a group to try and improve and move this football club forward. And I think performances and everyone pulling together in the way that they did today, bodes well for the future. Lot o waith i wneud, lot o chreuwyr newydd, da ni'n edrych ar y funud, a mae'n bod yn rar reit bwysig i ni i datblygu. No relegation is fine, but we want to stay up on merit. On the pitch, the club's done their job off the pitch by getting the licence and, we can play in this league again next season. But the players and the staff want to finish it properly by finishing outside that bottom 2. We're fierce about wanting to do that. And this is why that point was so important for us because it keeps Aberystwyth a couple of points behind us. They'll be fighting next week and we know we've got to go and get a result against Cardiff Met to ensure we stay out of it.